Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka orange Nissan loom sopo ni Fire Brigade Shnong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong bat kara karong. Haka arpulai terik mutab na jeliau arajar arpo. Kalempong ki hindriu tuli ki Shnong, bakan top ya ka Shnong maukar, sokson wa ingdo, riat samthia mission compound bat kawa thabru. Kalalai ai da kajing tho Shah Chief Secretary jong kani kajala UMS Rao. Nakabenta ban khang no amador ki breu ki basyong dia Madan, harut surok namar ba kapenwet Shaba palat ya kalet kawan jong ipai ba nongyeng. U President jong kani kalempong u ba Paul Sawian. Ha kajing kran bat kinong pathai ko bor ulaong ba kani kajing Kyrpad ya ka Sorkar. Kalong namar ba kajing don kini kinong dia Madan. Kapenwet ba ya kalet kawan ki pai ba ki bah banya penyat ngai kumban report wei na ka wei pan. Adien bangya Yalang Lempung jeng Shnong ban wan od hu na ka jing bon pelat gini dam di Madan ipin wit iksro ilenti ya ibriu ipin wit ikamat fran ilenti ya kali te wat dingi lale kumno na kaliang na Shnong ru nimna ko ngo ikimo kinum le ikam ni haban wan ai da ka jing tho Chief Secretary Unsim mu ki egilat lenti mulaban pensange kita. Kemudian assurance ibu ai wong unsakmi ya ka position mi tho mangi unsawan menpet deladehi. Kawai gede kamar fan ni berapa wei kalenti ya kali pemat fan ya footpath namot fan ban hier seples najar bengi ong mensua ka GS road berin tigalenti benlet Shah mission compound nang tu na wai ki serum but kini gelenti footpath se waterproof baju syong gibre fikman ki jubur di platform lagi iktu ngone kren taras angkatnya ya kata long kaptam hakani kapor bakadon kani ka klam long ngiru ni haban sumar ami ki Shnong la jong namar ngi ki syong ko ki saudo saukun jong ka jong ki Shnong jengit ki tu Shnong dan namar kata long kop kani kapor le ko kadon kani ki jingpang long ni tiang em di kalong takai dan nama kata ke jingong jungi kalong ba im biong presiden tadi kalong ba nakaliang jungi Shnong yang kedua secretary chief secretary long ba kan don kenika lobo nyarap lam yang gitu kan pet kan don Nongdie Madan Shuh kata pengibu Ahmad Sorkar kan kasyong Sorkar dan berkhat ke jakam bu iki kumbalong mentah lay di ladon tinikiyo keleng-keleng kuda telong tak ini tambah berokhat telong kesyong Sorkar.